ꯊꯥꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯑꯌꯦꯠ ꯑꯄꯟ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2016ꯒꯤ ꯃꯦ 38ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ 4,100 ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅꯥ ꯊꯣꯛꯀꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥ ꯇꯥꯒꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯁꯥꯔꯣꯏ ꯈꯥꯡꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯄꯥꯛ ꯁꯟꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ISCOM ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯈꯦꯜꯗ ꯑꯔꯤꯕꯝꯅ ꯇꯔꯥꯝ ꯅꯣꯛꯆꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯆꯦꯌꯔ ꯂꯧꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯋꯥꯡꯕ ꯊꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ, ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ, ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁ ꯕ꯭ꯌꯨꯔꯣꯒꯤ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯔ, ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ, ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯃꯥꯟꯗꯒꯤ आर्मी कमांडर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डायरेक्टर जनरल, CRPF अमदी असम राइफल्स के मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंह, मणिपुर की सिक्योरिटी एडवाइजर अमदी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आर्मी अमदी मणिपुर की सीनियर ऑफिशियल सिंहसु सरुक याखी। मिफम अतुदा अमित शाहना मरी लेनबा ऑफिशियल सिंहदा तोंगान तोंगानबा इशू सिंगा मरी लेनना पाउता कया अमा पीखी। लोनना था असिगी तांग 9दगी हौना मणिपुर की नेशनल हाईवे सिंहदा मिपुं खुदिंगमकना चथोक चसिन तौबदा अयेत अपन लेहलरोय हाइबगी थाजबा पीखी। मसिता नतुना मणिपुरदा लैरिबा इंडो म्यांमार परिंगदा चथरिबा बॉर्डर फेंसिंग की थबकसिंग यारिबा मखै थुना लोइसिनबा होनरगनी हाइबगी थाजबसु पीखी। मसिगिसु मथक्ता मणिपुरदा अमदे स्टेट असिगी फाउदुना चटनरिबा ड्रग ललोनबगी थबकसिंगी मथक्ता अहेनबा मियेंग चंगदुना लमदम असिदगी मयाई काबा निशागी पोलमसिंग मरुफंगना मुथतनबा होनबगी तंगाई फदबसिंग मरी लेनबा ऑफिशियल सिंगदा खंगनकी हाइरे। कुमजा 2016गी मे 38दगी हौदुना ngasi फाउबदा पुन्ना खुलाई 4,100 हेन्ना पिखलखरे हाइरे। खुलाई पिखलकपगी थबक असे नोंथमम बिरेन्ना चीफ मिनिस्टर ओइरिंगै मतमदा कुमजा 2016गी मे 38दा मियामदा अपील तौबदगी हौखिबनी। चटलिबा चही असिगे फेब्रुवारी 9दा नोंथमम बिरेन्ना चीफ मिनिस्टर फमदगी रिजाइन तौखिबा मतम फाउबदा पुन्ना खुलाई 3,900 पिखलखे। खुलाई पिखलकपगी थबक असे मणिपुरदा प्रेसिडेंट रूल लाख्रबा मतुंगदा गवर्नर अजय कुमार भल्लाना नहौनना अमुक लेमहौरिबा खुलाइसिंग अदु पिखलकनबा खंगलकपदगी मखा ताना खुलाई 4 पिखलकपा लैख्रे। मसिदा अरामबाई टेंगोल खक्तना खुलाई 293 पिखलखे। लेमहौरिबा खुलाइसिंग मखा ताना पिखलकनबा था असिगी तांग 3 फाउबगी मतम पीख्रबा मतुंग तोंगान तोंगानबा पुलिस स्टेशन सिंगदा खुलाई पिखलकपगी थबकसिंग लेप्तना चथरकले। मरक असिदा हौकिबा पुंग 20 की मनुंगदा चिंग अमदी तंपाकी तोंगान तोंगानबा पुलिस स्टेशन सिंगदा पुना खुलाई 38 पिखलखे हाइरे। नाकलमरोमदा सिक्योरिटी फोर्स के अपुनबा कांगबु अमना चथखिबा ड्राइव अमदा कांगपोक्पी डिस्ट्रिक्ट के साइकुल पुलिस स्टेशन कोनबा फुलेजांग विलेज थारंबा पोपी एकर 30 रोम यांथतुना मांगनख्रे। सेंट्रल फोर्स न चथखिबा अतोप ऑपरेशन अमदा लोना थिंख्रबा PLA की कैडर अमा कामजोम डिस्ट्रिक्ट के इंडो म्यांमार ngमखै मनाक्ता लैबा चाशेट पुलिस स्टेशन न कोनबा कुलटू विलेज तगी फारबा मियोय अदुदी साइको महेश सिंह कौवे चही 18 सुरे। पाव असगे मतुंग इन्नदी फारबा मियोय असदगी मरु तरु याउबा 9mm पिस्टल अमा चाइनीज क्रेडिट अमा रेडियो सेट अमा अमदे मोबाइल फोन अमा फबा ngमखि हाइरे। फारबा मियोय अदु मखा ताबा वहंग पाहोंगी दमकता मरी लेनबा पुलिस स्टेशन दा कुसिनक्रे हाइरे। सरगंग रीजन के तमु डिस्ट्रिक्ट लैबा पांथर एंड मानमाउ के मफम सिंगदा म्यांमार के
Junta Force na counter terrorism ge operation amada Kuki National Army KNAV ge lanmi mga siri hairi thodok asida KNAV de sizinaramba masing yamlaba kusukulai kya fangle hairi mari lainaba authority na operation asige akupa marol sing khangalaktrabaso chathariba operation asina Myanmar ge sagang reason da chathariba terrorism ge thawong sing gi mathakta akanba Safu amadi piragani haina thajanari thajaba yaba pau amagi matung innade sagang reason that chathakiba operation ado Myanmar ge military government na terrorism ge mayokta chatharakpa achoba campaign amagi saruk amani haire ngase lamtagi nini panba numit asida khoyum layam punna lai Kontinnabagi thauram Manipur ge tampake mafam singda pak sana pangthok na kre kum amada sigadaba nagadaba awa ana pumba koknanaba maitai ge khul amade laikai khudingda laithau singi haibade khul ge khunthong ge lamlong ahum fang bagumba mafam singda lai saroi khang bage thauram pangthok na kre thauram ase maru oina amaiba amaibi ima ibil singna makhutta lai thang na chingba lai gi oiba polam sing paiduna Haibi mana singju kabo machul taret hairam leiram yerum yanto tumpa puklo wairu yauna saroi khang bagi thauram ge pangthok nakhe panba yabade maitai singi thajabagi matung inna lamta thang jage ahanba numit asida kum amagi pugadaba saroi ngaroi sing kum lae aduga hana purba saroi ngaroi singa lamta thang jage ahing athengbada kum aduda sigadaba nagadaba migi masing khandok khajin tawduna singthekpa singthaba tawduna khaidok khaijin tawi hairiba saroi ngaroi sing layam khundinnaba asida yawba ngamliba lining thosana mahige layamgi apunba waref lawi haina thajanai maram asina lamta thangja hairiba numit ase maitai singi oiba yamna maru oiba numit amani Prime Minister Narendra Modi ge miyang makhada chathariba National TV Elimination Program gi manung channa Editor Guilds Manipur EGM amadi Directorate of Health Service Manipur anina khusamnaduna media persons singi oiba 100 days TV Eliminations campaign nongmagi oiba workshop program ama ngasi JIPR gi auditorium hall da pangthokre Thauramada Directorate of Health Service Manipur gi Director Dr. Chambo Gonmai All Manipur Working Journalists Union Amjugi President Bijoy Kakching Tabam Amade Editor Guilds Manipur EGM gi President Khogendra Khomdram na maroiba mitunglan singoina saru yakhi Thauramadu ga mari leinana Health Services Manipur gi Director Dr. Chambo Gonmai na Fongdokibada TV Laina gi mafam khudingda leiribani Hairiba laina asina narakpa matamda ahal naha amade laira ina khunba khaide India da chahi khudingi miyoi lakh taranipan rom TV na nahalle amade laina asina miyoi lising ama hena sehalle TV laina asina naraba miyoi amana lok khurakpa natraga mahik asina nuksita yawba oibana nadaba miyoi amada sor honjinbada yawkhibadage narakta sunate Haujik miyam da fanghaliba .k layeng asina TV laina fahanbagi mating layba pambai ama oiri haike loinana hairiba laina asidagi ngakthoknaba honabada media person singna laina asigi matangda miyamda khangannaba achoba thodang lobiyo haina su appeal tawke Mycobacterium tuberculosis asigi mahikse it's so beautiful but that one can destroy your whole body system. I'm telling you, the whole organ in your body can be affected. Aquina sputum samples lower examination under the microscope. Detect dots directly observe treatment a short course within this 6 months course, regular way not dots on alternative data, larga tabam tamsida, mase, Hazana Haragani Havni. Manipur da charang narakpa madi
PR thamjilakuna awaba kya mayoknariba sida sangtainanaba lambi amagidamak Pangal National Democratic Alliance Manipur Pandam haina mingthonba luf ama ngasi nauna safongkre Major Khulda leiba Manipur Press Club ta ngasi luf ke Safongbagi ahanba Foundation Day thoramga mari lenana luf asigi President MA Javarna Fongdokibada Nauna Safongliba Luf Asigi Maru Oiba Pandam Day Manipurda Laiminariba Social Group Khudingmak Human Rights Amadi Human Dignity Asi Mafam Matam Chana Punna Kusam Naduna Laibaki Oiba Isu Kayada Saru Yaminaba Made Lamdam Asida Thokliba Maitai Amadi Kuki Anigi Lal Ase Sangtainanaba Thabak Thoram Paikhat Pa Tangai Fade Lamdam asige tangdulai taba fibamda akaiba pirakpa amade thugainaba honarakpa khunai asige luf khuding makna mayokta safongba khongfam chetna lepaga loinana matam punamakta thengnanaba wakhalonda luf ase safonglakpani haike thauramga mari leinana nauna safonglakiba luf asige president oina MA Javar Khan Kibaga Lunana Atai Maru Oiba Thomi Singh Sukhanke Lop Asigi Nauna Khalaba Atai Thaupuba Singh Adude Vice President MB Islauddin Secretary KS Liad Khan Ali Assistant Secretary Muhammad Amjad Khan Treasurer BM Atik Ahmad Rahman Amade Executive Member Singh Muhammad Yasir Ahmed Amade Muhammad Nawasni Manipur le social group lima human rights human dignity anima performance chana ani subada lamba se thole bamaite ko bi ani ki country da si compromise tawna ba to budget ba ahum subada lamdam sida akhoi gi halan leijaram ba peace amasung harmony da kai ba pirakwa amasung thugai ba order ba social group khuding ma ki mayokta komfam je da le ba galwena batam punamakta thengna ba to to ba se khane le ba Manipur se rasi awang ko lam nan nong kai wa ba Manipur le ma ye se punda le ma country ka sina maram oraga alita bong no wale asiru ma yam sira ba ta ya se da lam ma se le ni na ni social group ni ma gi kang ka bu yin na ba gi ma hutta ai khoi ku di ma ku sam ni raga atho ko man tam da le gi da bs to ba ami ke ban solution na ko na ko da ma tam dare maram na hangen rom ja ba iram da ma si bu kan na ba lam ma se le bi to thoro khuding mak na tarai ka na thopi rak nei sa ki thom dang lo ni ne sia ni lu ba sina Manipur mi am da Arabada Murray Palman Pizari. Thasigi Tang Nipandagi Manipur National Highway Singda Ayat Apan Leitana Chathok Singh Toba Yahalagani Haina Union Home Minister Amit Shah allowed to pray. Kumja listing ani kulumdagi me kuncha maturdagi hojik paubada kulai listing marida chama hena pikhalakre makata na kulai pikhalakpagi thabak sing leptana jotharakle amade kum amada misimina thokadaba amade awa ana tagadaba singdagi ngathoknaba pangthokpa sarut thangbagi thoram tampaki mafam singda paksana pangthoknakre Hojik fawgi na ISCOM news na pijaw Manipuri pau matangas solution jere meng tabi puna magpumukana krum jere.